Filozofikum Mutagatifu Thomas wa Akwini y'i Kabgayi. Seminari nkuru y'i Kabgayi yigisha filozofiya gusa, ikaba ihuriweho na za diyoseze gatolika zose zo mu Rwanda. Kimwe n'izindi seminari nkuru, Filozofikum ya Kabgayi nayo igengwa n'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, ibiherwa ububasha n'inteko ya Kiliziya ishinzwe ibyerekeranye n'iyogezabutumwa ku isi. Filozofikum ya Kabgayi iherereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo kuri kilometero 55 ugana mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umujyi wa Kigali. Iyi seminari nkuru iri muri paruwase Katedrali ya Kabgayi muri diyoseze ya Kabgayi. Nk'uko bisanzwe bizwi, seminari ni ahantu abashaka kuba abapadiri bategurirwa ku butumwa bwabo, ku byo bagomba gukora no kubaho ubuzima bwa gipadiri. Ivugurura ryakozwe na Konsili ya Trente 1545 kugera mu 1563 ryategetse ko abitegura kuba abapadiri bagomba kwiga icyiciro cya teolojiya nyuma yo kwiga icya filozofiya. Ni muri urwo rwego mu Rwanda icyiciro cya filozofiya cyashyizwe muri seminari nkuru ya Kabgayi 1913 kugeza mu 1936, kigarurwa i Nyakibanda kuva mu 1936 kugera mu 1950, kijya i Burasira mu Burundi mu 1951 kugera mu 1952, mbere yo kugaruka mu Nyakibanda mu 1952 kugera mu 1989. Nyuma yo gufungura imiryango kuwa 4 Ugushyingo 1989, Filozofikum y'i Kabgayi yaje kwibasirwa n'ibyago byagwiriye u Rwanda, birimo na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Byatumye ifunga nyuma y'iyicwa rya bamwe mu bakozi bayo ndetse no kwangirika kw'ibikorwa remezo. Mbere y'uko yongera gufungura imiryango kuwa 30 Ukwakira 1998, seminari nkuru ya Kabgayi yabanje gucumbikirwa mu Nyakibanda. Kuva icyo gihe yakira abanyeshuri baturutse muri za diyoseze gatolika zo mu Rwanda. Amatariki n'ibintu by'ifatizo byabayeho kuwa 26 Kamena 1985. Mu nama idasanzwe, abepiskopi gatolika basuzumye ubusabe bw'inama y'ubuyobozi ya seminari nkuru ya Nyakibanda bwifuzaga ko icyiciro cya teolojiya cyatandukanywa n'icya filozofiya. Muri Nzeri 1945, Musenyeri Andereya Perode wari umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi yemeye gutanga ku mutungo wa seminari nto ya Mutagatifu Roho ikibanza cyo kubakiramo Filozofikum. Kabgayi niyo yatoranyijwe. Ukuboza 1988, mu nama yabo isanzwe, abepiskopi bagize inama y'abepiskopi gatolika bo mu Rwanda bafashe icyemezo cyo gutangiza imirimo yo kubaka Filozofikum y'i Kabgayi. Gashyantare 1989, Filozofikum ya Kabgayi yatangiye kubakwa.
Muri uku kwezi kandi nibwo umuyobozi wayo Musenyeri Venusiti Ringuye neza wari washyizweho n'inama y'abepiskopi gatolika bo mu Rwanda yageze i Kabgayi ku wa 4 Ugushyingo 1989. Seminari nkuru Philosophicum ya Kabgayi yarafunguye itangirana abaseminari 120. Ku wa 7 Mata 1994 itangira rya jenoside yakorewe abatutsi. Philosophicum y'i Kabgayi yarahababariye cyane. Abaseminari 23 n'abarimu 3 barishwe, abandi barahunga. Seminari yarangijwe, irasahurwa, ibitabo byayo birononwa bikabije. Ku wa 15 Nzeri 1994 ubwo icyiciro cya teolojiya cyafunguraga mu Nyakibanda, icya filozofiya cy'Ikabgayi cyongeye kwimurirwa mu Nyakibanda kugeza mu 1998 ubwo cyagarukaga i Kabgayi. Ku wa 30 Ukwakira 1998 icyiciro cya Philosophicum cyagarutse i Kabgayi. Seminari nkuru Mutagatifu Thomas wa Aquin ifungura imiryango ifite abaseminari 171 iyobowe na Padiri Alphonse Rutaganda. Mu nama yabo yo kuva ku wa 6 kugera ku wa 9 Nzeri muri 2011, abepiskopi gatolika bo mu Rwanda bemeje iteka rivugurura imyigishirize y'isomo rya filozofiya mu mashuri makuru ya Kiliziya. Icyiciro cya filozofiya cyari gisanzwe gifite imyaka 2 gishyirwa ku myaka 3. Ku wa 4 Ukwakira muri 2013 mu mwaka w'amashuri 2013-2014 Philosophicum ya Kabgayi yatangiranye icyiciro cya filozofiya cy'imyaka 3. Ku wa 28 Mutarama muri 2014 Musenyeri Yohani Damascene Bimenyimana yatangije yubile y'imyaka 25 ya Philosophicum ya Kabgayi. Hari ku munsi mukuru wa Mutagatifu Thomas wa Aquin iyi seminari yisunze. Ku wa 27 Mutarama muri 2015 seminari nkuru ya Kabgayi yinjiye mu bufatanye n'ishami rya filozofiya ya kaminuza ya Papa y'i Roma, Université Pontificale Urbanienne. Ku wa 28 Mutarama muri 2015 hijihijwe yubile y'imyaka 25 seminari nkuru ya Kabgayi yari imaze. Ibirori by'uwo munsi byitabiriwe n'abepiskopi gatolika bo mu Rwanda 9 hamwe n'intumwa ya Papa mu Rwanda Musenyeri Luciano Russo. Ku wa 18 Kanama muri 2015 bwa mbere abaseminari bakoze ibizamini byanditse no mu buryo bw'ikiganiro bibahesha impamyabushobozi ya bakaloreya muri filozofiya. Kaminuza ya Papa y'i Roma niyo yatanze ingingo z'ikizamini. Ku wa 30 Ukwakira muri 2016 ku bufatanye na Kaminuza ya Papa y'i Roma abaseminari ba mbere bahawe impamyabumenyi muri filozofiya zemewe na Kiliziya Gatolika. Ari mu itangira ry'umwaka w'amashuri 2016 kugera muri 2017. Ku wa 29 Ukwakira 2017 icyiciro cya kabiri cy'abaseminari cyahawe impamyabumenyi za bakaloreya muri filozofiya zemewe na Kiliziya Gatolika ku bufatanye na Kaminuza ya Papa y'i Roma.